أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So tutulan ko mga sahaba into apabila suka pantang kumasa kamaruna. Ikalim atutul so kaya sulad o Abu Dhar Ghifari radhiyallahu anhu. So Abu Dhar Ghifari radhiyallahu anhu na isa sa kanyan akyabantugan ko mga sahaba. Sabab ko para tiyan yan aguso ilmu yan. So Ali radhiyallahu anhu na lalayon ginyan limatero. So Abu Dhar na makatatangan sa ilmu ada magagakumwa o mga pad. So paganayak yan ganyan ko panulun o Nabi sallallahu alaihi wasallam na sigo yan so pagarin yan asumong sa Makkah na parek saan yan ang kuto at tao pag yan diteroon at tirunan sa wahi niya kauma so pagarin yan oryan o kaya pangingisa yan agupitero yan na miyelay niyan so Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau amap yay adat agu paparangayan agu supaya kamu masa ay ni turunon na kena bakatero apa babayo ko din na paririmat diyang kay atutul na daun maswat na miya pikirya na skanian de ni sumong sa Makkah na skanian de ni Mariksaon si kukya pa kaumanian sa Makkah na si skanian din miya mantak sa haram dinian katawan so Nabi sallallahu alaihi wasallam ago dinian puman pipikaran o mapya ay pahimisa iyan kung mga padataw sabab sa karga ng mambabatad sang puto amas. So kaya gagawin yan na so Ali radhiyallahu anhu na miyan ng kaiyan sa kanyan na so kailan yan nun na sa kanyan na kanabarutaw na din yan sa kanyan maraw sabab sa kasakaw aguso kasyapa o sumasagad aguso mga miskin aguso mananangga na isaw to apaparangayan mga sahaba dito isabab apyak o nutian walay niyan dan yan din isay o anto na ay pagangin niyan sa kiasong yan sa Makkah agda din mambuterwa o Abu Dhar so kaya pita iyan na sumyong pamans kanyan sa haram na roden minayaw taman sa misakap na danyan dan katukabi o antawang kaya Nabi kaya benar na sulangwan atau nakpalayam atau aso Nabi sallallahu alaihi wasallam agus mga sahaba niyan na prastaan siran sa Makkah na so Abu Dhar na mararani amikirat aginawan yan koda kasampurna ugiin yan kang giluba ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunut sa kanyang Manu Ali radhiyallahu anhu sang kutua pagawi ugay na din yan paman isay wan tunay antap yan sa kiasong yan sang kutua yan si kuy katalo ak gagawi na uriyan o kaya paganaw no Ali radhiyallahu anhu sa lagid usumyagad amya kadua gagawi na inisiran yan ay pagariko an tunay minisong kasang kaya ingat seko din yan pankasambag na kuminwadaan sa Abu Dhar radhiyallahu anhu ko Ali radhiyallahu anhu sa kapasadan sa ayay simbagyan na subnar na oryan yan na iniisa iyan nun makapantag ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Ali radhiyallahu anhu na pitero yan matalas kaniyan na Nabi Allah subhanahu wa ta'ala unot karakan mapita kaunutan kuska kaniyan ugay na pagingat ka kamayamay na kiyato kawano mga tao akapugunot karak na katagwang ka sa samok amay kaplalakaw ta na uada na kasipata ka na makunggudaw la amarata na siday ako sandali na nakan aadin na kuha nakan o di na pagilutan nakan sultali o talumpak na una ka din sa uba katarag kaanta di kasipati o mga tao so kaya pita iyan at yung dugiyan so Ali radhiyallahu anhu na inunutan yan
ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibu ko paganay kaya pakatunay ran na sumyulo dudun sa kanyan ku Islam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabab kawanian mga Quraysh ubayram pumaratay na inipan diyan apagmaan yan pasin so kaya sulod diyan ku Islam. Gupiter yanon ako masoy ko mga bangsan yan ayabu kakasuy niyan na may kaya makataban na summga Muslim. So Abu Dhar radhiyallahu anhu na Peter yan, hey Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, hebat terkania nakir kunia wako kamataan na maliwa ko kaptero na kan so kalimah si sa sirun sarungan ang kayamang kafir. Ini teman yan sukatir yan namyaman takadin sa haram asidin kusirun sarungan umada kalatak nasi kupite mana nakatano ulagunian napitir yan su syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Saksiyang ko adadan at Tuhan inun tagusu Allah subhanahu wa ta'ala. Agup saksiyang ko amataan na Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Riyubaks kanya nung madakalataw o mlilibitaon na may tubo na mapatayran udak sabab panu Allah subhanahu wa ta'ala ko Abbas radhiyallahu anhu aba pa o Nabi sallallahu alaihi wasallam asang ko to masana dapan sulod ko Islam. Alininding yan sa kanyan ko kapatay niyan Peter o Abbas radhiyallahu anhu kumadaklataw. Banyo dikatawi o antawas kanyan pats kanyan kubang sa Agifari amababaling ko ipagukit o mga padagang tanong sa Syria. O magunos kanyan na pumarataan tanwiran na ditano din makandagang sangkutuway nga. Kaya paratiayaan sirano na inawaan nila. Sipman ko ikadua gawi na so Abu Dhar radhiyallahu anhu na kiyasoy niya paman. So tanto apya kalaklak akatirwa ko iman na gumay tuguk man na bunong sa kanya no madaklataw upman udak kaden so Abbas radhiyallahu anhu sa paglitan na miyalinding yang paman sa kanya ko ikadua. O sayan giyang kay yaulaw Abu Dhar radhiyallahu anhu na sabab ko da alagi diyan ababaya kung iikatirwa o kalimas kuda pamaratyaya agugiyang kutumambu at tapaw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabab ko kalamagyan ni puso ko Abu Dhar radhiyallahu anhu amay-amay na tantos kanya na sumiyagad sa margan na dinyan makana. Dadan na may tubo sang kaiyam yang gudaw da aba makapmamana sa kasupak ko katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto amakan dadarasag ko kipunulun niyan ko Islam. Na miya pikir Abu Dhar radhiyallahu anhu ataralbi so kaswanian ro adi subanian ko so kiya payo iron o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kapagmaan yan ko paratian yan pasin kaadin makalidas ko margun. Diyay so parati ang mga sahaba akini sampairan ko mapuro adaradat akatagumpiya ko kapugintaw aguso paratiaya anda den kisabutan utaw ko kalimah namya kasulat sa kanyan ko Islam nada apagar ko dunia aban yan mapakatalikod mapakasang aguda akapangarasi aban yan maran sukip penalon yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.